Allah senetlet sahabule ibadat atli sabr habi. Hamajgi tala çunu gonanigi roqo çunu gonanigi habrak iparaxatlu rahatlu sabr alda habize qoy. Hamajgi tala janigi raçun to imamas dibira sudahanigi kak khat khat habunanigi vaza khaval habunanigi netle godigi netle baquna tlu aragu tlu tize hadrunu qonago. Avjobu netle ibadat atli hiç sabr. Habak alutsagira hon janigi raçun ismagi baqun awragasi salat gibit un ihtikafat niyet ki habun janik osunu ki an zaman netle da Allah ibadat atli kirit qole falan netle da. Hananigi nit qobgo dunya larxulgi bots yaxulgi maishat atlugi politika atlugi bitsini qotire kerol. Obugo haqabgo netle da qot sabr hiç dunyada sorun quni bugo shnajogi bertsiltigi dunya larxul botsigi anjo qul adamaz da hortobugi qadru qimat gibi kara mexat netle da qolaro haqab yolda xadu unçogu çezi shay shagurelu netle Allah sura qaldasan gitsik arabaq dunya larx kumugatlu rekel otlara qadi xunit unegilogo